Көрнекле этнограф Воробьев'тың әйтүенсә, 2000 yıldan Tanbur aşağı nakışı yaşayan ilme, bir eski Türk geleneğidir. halklarının Başkurt halkının el işleri sanatında tanbur adıyla bilinen Tambur siğili ilmikleyerek bұрынғы nakış türkü işleme tradisiya. usulüdür. Bu usul Başkurt 2000 yıllar halkının öncesi sənətində Türk kökenli bayıl, halklarda, ilmə tipi demek ki yürütülən Başkurtlar siğili arasında da ornamentdən yaygın olmuştur. Ilmi tildə onu Tambur siğili. Fransızcadan tercümesi davuldur. Tambur Fransız tilindən tərcümə Tambur etkəndə kelimesinin baraban Türkçesi degan davul anlamda. demektir. Çünkü Çünki kumaşın gideriler gerildiği yuvarlak gergi В davulu общем-то, это hatırlatmaktadır. пяльцы, на которой производилась эта вышивка. Но я бы назвала тамбурной, их много видов тамбура, и это вышивка, которая была в прошлом распространена у тюркских именно народов. Но до наших дней она больше сохранилась на территории Башкирии на северо-востоке, в Айско-Юрезанском бассейне и верховьях реки Уфы и по притоку Ику. Был ысул 2000 йылдар элек үк төрки халыктарда, демәк башкортларда ла күп таралган булган. Тамбур, каю, ilme. Tambur veya ilmik işleme ile ev gereçleri olan perde, havlu, masa örtüsü, yastık yüzü, mutfak perdeleri yapılmıştır. Bunun dışında nakış ile bayan ve erkek giysileri, ünlük, göğüslük, baş giysileri, takkeler, bayan baş örtüleri, namazlık ve başka eşyalar desenlenmiş veya süslenmiştir. Наиболее ранний и древний способ вышивания тамбура – это вышивание иглой, без пялец. Tambur nakışında ilmikler arka arkaya zincir şeklinde dizilmektedir. Tamburu iğne ya da kroşe ile işlemişlerdir. Bu tür kroşeyi gergi iğnesi de demektedirler. İlmiklerin enine ve şekline bakarak farklı ilmiklerle işleme türü gelişmiştir. Klasik tambur halkası basit ilmiktir. Ayrıca geniş ilmik ve açık ilmik türleri de bulunmaktadır. Образцы. Это простая тамбурная цепочка. Klassik tambur sılbırı konturlu yavay ilme ol. Eğer de ornament klassik tambur sılbırı. Klasik tambur halkasıyla işlenmiş desen veya bezek iç tarafı boş kalmış resimdir. Kontur çizgisi boyunca gezdirilerek işlenmiş böyle bir nakış halkası en eski işleme usulü sayılmaktadır ve bazı yörelerde günümüze kadar değişmeden yaşatılmaktadır. Çiçek ya da bitki deseni ile bayan ve erkek giysileri, ev eşyaları süslenmiştir. Farklı aile ve boylara has desenler de mevcuttur. Düğünden sonra geline ait havlu ve ev eşyaları yeni evini süslemede kullanılmıştır. Bu eşyalar gelinin hayata hazırlığı ve maharetlerinin göstergesi olmuştur. Halk bayramlarında, Sabantoy denilen bahar bayramları çerçevesinde yapılan yarışmalarda gelinler içinde nakışlı eşyalar kıymetli hediye sayılmıştır. Кушилмә, кыя селтәр яки катмарлы тамбур. Күсмә тормыштың көнкүреш Konar göçer hayatın ev eşyaları ve giysiler çift ilmik ile işlenmiştir. Тамбур бывает широким. Вот если мы посмотрим сюда, Geniş ilmik kendi aralarında birleşmiş daireler zincirini hatırlatmaktadır. Açık ilmik daha birleşmeyen daireler şeklindedir. Geniş ilmiğin daha karmaşık türü eş ilmik diye adlandırılmaktadır. Кушилмә менән калын буфтау, бәрхәт, киезле бидәгәндә үзенчәлекле орнаменттар барлыкка килгән. Çift ilmik ile yün kumaş, kadife, keçe gibi malzemeleri süslerken çok özel desenler geliştirilmiştir. Girift şekiller, budakları ve çalılıkları, bazında soy ağacı veya şecareleri de hatırlatmaktadırlar. Это полотенце вышито с помощью крючка. Вы видите, что заполнение Örneğin yatak örtülerinde boydan boya tinazur şekilde yerleşen birkaç çift teke boynuzu deseni sık rastlanmaktadır. Bu desen eski göçebe hayatın geleneklerinin uzun süre korunduğu Başkurtistan'ın sadece güneydoğu bölgelerine has bir desendir. рисунок. Другой вариант, когда петельки вот такие воздушные делаются, легкие, и тоже тогда получается заполнение такое вот неплотное. Кускар бидәк ул байлык һәм ырыс тамгаһы.
урын тарткыһының буйынан буена симметрия менән урынлашкан бер нисә куш-кускар биҙәге еши сорай. Кускар тәкә мөгөҙөн һынландыра. Парных завиток, 2 кускара, это рога барана, да? Кускар биҙәк Башҡортостандың боронғо күсмә тормош йолалары оҙағыраҡ һаҡланған. Boynuz deseni zenginlik ve bereket simgesidir. Элмәнең биҙәктәре бик иркен төрләнә. Ғәжәп абстракт һыҙыҡ һындар һәм ысын сәскә кеүектәре лә бар. Ҡошҡа яки йәнлеккә оҡшағанын Farklı kuş veya hayvanlara benzetilerek işlenmiş desenlerin adları zaten bunu söylemektedirler. Erkek keçi, yani teke boynuzu, deve boynu desenlerinin ismi olmuştur. Yine de bitki çeşitlerine benzeyen desenler de daha fazladır. Gelincik, orman larisi, bitki dalı, tomurcuk, meşe ağacı, akça ağaç, söğüt yaprakları, biber, çilek vesaire. Ustalar nakış sanatının asıl manasında benzersiz örneklerini icat etmişlerdir. Набегающих петель, его он назывался шея верблюда. Посмотрите, он везде используется. Elmə menән сигү традициялары хәзер әкренләп югала bара. Başkurtların ilmikli işleme gelenekleri günümüzde yavaş yavaş kaybolmaya yüz tutmuştur. Tek tek ustalar eski motifleri ve desenleri yeniden canlandırmaktadırlar. Abida örnekleri yenilerken tecrübelerine başvurulmaktadır. Başkurt halkının çok zengin nakış örnekleri gelecek nesiller için müze koleksiyonlarında korunmaktadır. Nağış, kanva, иҫәпләп сигеү. Йәнә бер сатырашлы, шаҡмаҡлы сигеү алымы элмә кеүек йыш ҡулланылған. Уны ҡайһы бер ерҙә канва, шаҡмаҡлап сигеү, сатырашлы дип тә әйтәләр. Kareli işleme usulü ilmik gibi sık kullanılan bir türdür. Bazı yörelerde kanava, damalı işleme diye de adlandırılmaktadırlar. Daha sık havlu, perde, erkek giysilerini işlerken kullanılmıştır. Башҡорт орнаменты ул туҡтап ҡалған хис. Архитектураны образлы тел менән туҡтап ҡалған музыка тиҙәр. Орнаментты туҡтап ҡалған хис тиергә мөмкин. Mimarı için sanat diliyle dona kalmış müzik derler. Desen için ise dura kalmış his diyebiliriz. Сәнғәте һәр саҡ үҙгәрә, үҫешә. Что ценно в этой выставке? Это не музейные экспонаты. Это те вещи, которые как бы и сегодня продолжают жить. Даже если эти вещи как бы не носятся, они хранятся в семье, в сундуках, как память. Halk bezekleri kendisinde hangi dönemde, nasıl bir mühitte ortaya çıktığına bakılarak farklı tabakaları toplamaktadır. Bu bezeklerde birkaç bin yıl önce icat edilmiş motiflerle günümüz örnekleri yan yana yaşamaktadırlar. Удивительно совершенно. Халык орнаменты үҙендә ҡайһы осорҙа, нинди мөхиттә барлыҡҡа килеүенә ҡарап, төрлө ҡатламдарҙы туплай икән. Унда әллә нисәмә 1000 йыл әүәл ижад ителгән мотивтар менән бер рәттән бөгөнгө заман өлгөләре йәнәш йәшәй. Ҡәҙерле балалар, килгән ҡунаҡтар, хөрмәтле әбейҙәребеҙ, инәйҙәребеҙ, беҙ бөгөн һеҙҙең менән осрашыуға йыйылдыҡ. Беҙҙең маҡсатыбыҙ бик борон-борондан һеҙҙең өләсәйҙәрегеҙ, әсәйҙәрегеҙ бала саҡта, йәш саҡтарында нисек итеп үҙҙәре хеҙмәтләндереп, төрлө әйберҙәргә ҡайып, нағыштар һалып, төрлө станоктарҙа таҫтамалдар һуғып, көн күргәндәр, ошолары тураһында беҙ һеҙгә еткер өсөн бына осрашыуға йыйылдык. Бына һеҙҙең алдығыҙҙа беҙҙең ауылыбыҙҙың бик яҡшы әбейҙәре, һуғыш ветераны, хатта хеҙмәт ветерандары йыйылып килгән. Улар Фәрхиә Малабей Шарафутдинова, Мөхтәримә апай Галиуллина, Һандуғас апай Йосопова, Фәтҡиә әбей Хакимова бына һеҙҙең алдығыҙҙа ултыралар. Һуғыштан аҙаҡ эшләнгән, сыҡҡан әйберҙәр булар. Өрҙөк булған, өрҙөккә ҡуйып, шуны бәйтағып элеп ҡуйған булғанбыҙ инде. Фәтхиә инәй, ошо Башҡорт халыҡ сәнғәте тигән был китапта
Һеҙҙең яҡта төньяҡ көнсығыш башҡорт райондарында йәшәгән халыҡтарҙың ҡул эштәре ҡуйылған. Улар башҡаларның музейҙәрендә һаҡлана. Ошонда һеҙгә таныш эштәр бармы? Һеҙҙең киемдәр дә шулай була торғайнымы? Була менән былар таныш, мынһала таныш. Быларҙа беҙ ҙә кейҙек йәш ваҡытта. Ана балитәк түгелмәк менән мин дә һамайым балитәк түгелмәкте яратам. Инәйем дә кейҙе, ул камбаның төрҙөһөн беләр ине инәйем. Был нисек итеп атала инде шулай итеп сигеү эшләү? Был ҡайылған һымаҡта. Әллә мыны ҡайылған мыныһы. Алар һеҙҙә булдымы? Булды. Буларҙы беҙ кейҙек, балам. Беҙ кейҙек. Эти орнаменты, они же как бы передавались. Özümsenmiş geleneklerin korunması sayesinde bizikler halk tarihinin değeri biçilmez şahitleri sayılabilirler. Повторяются. И даже когда Бильбао вот даже сегодня вышиваются, то они не отступают от старых образцов. На них ведь очень духовные вещи вышиты. Это же орнаменты. Орнаменты — это как бы принадлежность к народу, это как бы духовная ипостась. Здесь достаточно очень древние орнаменты. Вот и, например, свастический орнамент. Смотрите, как он красиво сделан. Вот. И косые кресты. Это один из древнейших орнаментов. Это и пожелание благости, и пожелание жизни, и в общем, круговорот, да. Орнамент халык тарихының шаһиты. Башкорттар олы төрки дөньяһының бер өлеше генә түгел. Başkurtlar büyük Türk dünyasının bir parçası olduğu gibi köklerinde İran tabakasını da bulundurmaktadırlar. Bu etnik çeşitlilik ve tarihi derinlik Başkurt desenlerinin özelliklerini belirtmektedir. Başkurt bezeklerinde Sibirya'da, Orta Asya'da, Volga boyunda icat edilmiş motifler Türk ve İran halklarının, Fin ve Ugur kabilelerinin geleneklerini de belirgindir. Son asırlarda Başkurt nakış sanatı Doğu Slav kültüründen de etkilenmiştir. Орнамент мәҗүси магия һәм тотем. Орнаменттар ислам дини кабул ителгәнгә тиклем мәҗүсилек осырында ук Bezekler İslamiyet'i kabul edene kadar daha Mecusilik devrinde gelişmiştir. Desenlerin mühtevası ve şeklini Mecusi hayatın unsurları ve totemleri tesir etmiştir. Güneş motifleri, değişik halkalar, nurları etrafa saçılan daireler, toplu çiçek bükeleri şeklinde temsil edilmiştir. Kuş, at, geyik şekilleri arma tipi 3 parçalı kompozisyonlarda rastlanılmaktadır. А это свадебные костюмы. Не просто костюм, а свадебные. Ну, все, что со свадьбы начинается. Начало. Пояс мужской, Бильбао. Çalışkan Başkurt kadını halkının sanatının ve güzelliğinin koruyucusudur. Кисет. Невеста вышивает своему жениху сама. Ну, задолго, естественно. Но самое интересное, что она в упор не знает, что это за жених. Она его никогда, в идеале, конечно, в лицо не видела, не знает. И первый раз как бы встречается с ним вот только на свадьбе. И вы знаете, я смотрю на все пояса, которые, кстати говоря, на той стенке висят. Их достаточно много, там старинные, настоящие пояса. Вы знаете, вот нет ни одного пояса, который бы был вышит без любви. Вот интересно, как можно с любовью вышить человеку, которого ты не знаешь? Вот мне стало интересно, что же за этим кроется? Наверное, женщина как бы заранее с достоинством как-то определялась на свою судьбу, что ли, с каким-то очень большим достоинством. Вот она как бы загадывала на судьбу. Егәрле башкорт хатыны үз халкының сәнгатен һәм гүзәллеген һаклаучы.
Башкорт кул эшләре сәнгатенә искиткеч төрлелек, иҗади үсештар, тотырыклы төстәр менән бергә эпиклык, традициялык, эске халмак hikmetki һәм сабырлык хас. Düşünülmeden yapılmış olan hiçbir desen ve çizgi yoktur. Özellikle eski numunelerde dakik bir tekrarlanma, iç enerjiyi koruma, desenin gücüne inanma ve saygı göze çarpmaktadır. Hiç yoktan desen ortaya çıkarılmaz. Yabancı ve karışık, fazla parlak veya anlamsız bezeklere hiç rastlanılmıyor. Başkurt desenin mütevazi ve iç manaya sahip olması doğal renkleriyle ayırt edilmektedir. Впервые вот с этим явлением, очень ярким явлением, которое до сих пор поражает людей. Я с этим явлением столкнулась в самой первой экспедиции. Это было в 1959 году, когда я поступила на работу в Институт истории языка и литературы. Была очень продолжительная экспедиция по северным районам Башкирии и затем заездом за Уралье. Нам удалось проникнуть на север Белокотайского района, в деревне Белянка мы остановились. Обнаружили очень много вышитых предметов. Чаще всего это была одежда. Такие комплекты праздничные. Вот в книге «Народная одежда Башкир» вот опубликована вот эта таблица, девушка, но она нарисована по существу с натуры художником Гумером Мухаммедшиным, который в тот год участвовал в нашей экспедиции. Вот эти все листы, это вот как раз вышивка тех мест, это материалы экспедиции того года, 1959 года. И потом еще была экспедиция 1984 года, были в деревне Шакурова, Арсланова. Буквально все молодые женщины были одеты в такие костюмы. Нам даже говорили, что каждая девушка к свадьбе готова.